Yazi ngake ngalamba ngihlele rest ngaze ngathi Nkosi yami yazi ulambe uze ubone ukuthi yazi nakho ukuhlala la endlini ngathi kungilambisa kakhulu ngathi sengilambele kakhulu la endlini sengathi nendlu ngiyayigqilaza ngathi ngaphuma ngiyolambela kwenye indawo ngiphungulele nje nendlu umthwalo. Yazi ngaphuma ngingazi ngiyaba Nkosi yami washo ukuthi isonto ngathi hayi umuntu akathi ngilambele la esontweni. Ngangena kwashunyayelwa kwathi makuqeda ukushunyayelwa kuthiwa siyabonga. Inkonzo siphuma kuthiwa siyabonga. Angazi le nto eyingena ngaphi ukuthi kwahlanganaphi kwahlangana kanjani kwavela kuthiwa nje cela ukuthi abazalwane badlule bethathe amabhanisi lapha. Khathi Nkosi yami khathi awuNkosi yami khathi uyazi ngambona uNkulunkulu uNkulunkulu ezimweni zonke ngambona uNkulunkulu engihlenga ngambona engihola engiholele emabhanisini ngafika ngathatha ukuthi hayi ungathatha nje ngathi uNkosi yami ngathatha ngabona nabanye bethatha ngazathi Nkosi yami yazi labantu abazi ukuthi badlala ngenxa yami ngoba uNkulunkulu ubeqonda ukupha mina lamabhanisi kwazi kwapheka nabanye ngoba uNkulunkulu opha ngaphezulu. Khathi Nkosi yami Jesu